Kombunen berfire en nerizayeti li Iran de berdevamin. Roja shemi busti hefte kanuna peshin. Kadren dermani en zaninge hazanisten pizishki ya chundi shapur a bajare ehwaze, kombune ke berfire ha nerizayeti li hember rewsha dijwara karujian, nedana hikukan, zedekari u chenden mijaren dindane huya. Hervisa ketkaren şirketa kenda xavermiane li bajare şuşede, şeşemin roja kombuna nerizayetiye li derhek nedana mafen wan, ji aliye berpersen pevendidar, u guhnedana wan bivan dakhwazian, bireve birin. Hervisa ketkaren pishe azera kangeha zer shurana bajare tikabe, pas de hemin roja kombuna nerizayetiya xwe bireve birin, u nerizayetiya xwe li derhek karkirin, bi imkanatan u li sermaye, ki vashen dijwarin jiane, nedana hekdestan u judati daninan. Nerizayetiya xwe dane xuya u dirushma berdevam kirina kombune heta bi dest ve anina mafen xwe kiri. ولی متاسفانه هیچ مسئولی دخالت نکرده و همچنان کارگران ایستادن تا به حق قانونی خودشان برسن. ما ایستاده ایم تا روز پیروزی. ظلم پایدار نیست. استاندار محترم، پاسخگو، سفره ما